Tuwachapie makofi. Leo ni siku nzuri, siku ya furaha. Umunsi w'umunezero. Amen. Haleluya. Wewe na mimi tulimpa Mungu kitu gani kusudi tuwe sahi hapa? Hakuna kilichokifanya cha muhimu zaidi ya wale wenyewe wametoka dunia. Amen. Ni furaha kubwa sana. Umunezero mwinshi cyane. Tuko mbele za Bwana, tuli mbele z'Imana. Umati wa watu kama huu, abantu tungana gutya. Kuna kitu mnataka kuzungumza na Bwana leo. Hari kitu mshakuvugana n'Umwami kuno munsi. Amen. Nina ujumbe mfupi, nafisi ubutumwa bugufi sababu ya Mungu ninaona pale. Twe kukumanya tubona haja. Hili chake ni hiki, alikuwa kichoma kwa hiki. Kufanya ahadi mpya na Bwana. Kugira isezerano rishasha n'Umwami. Amen. Kufanya ahadi mpya na Bwana. Ila ni isezerano rishasha n'Umwami. Msomaji mzuri atusomee. Msomiza atusomee Zaburi ya 105 mstari wa 21. Zaburi ya 106 mstari wa 21 tafadhali. Zaburi hizi anataka mstari wa 21. Na Zaburi ya 105 mstari wa 4 na wa 5. Kanda Zaburi hizi anataka na baadaye Zaburi ya 86 mstari wa 15. Nazari ndio tusome hapo. Zaburi igice na gatandatu umurongo wa 21 haranditswe ngo bibagira Imana umukiza wabo yakoreye ibikomeye muri Egiputa. Zaburi igice na 5 umurongo wa 4 n'uwa 5 haranditswe ngo murondere Uhoraho n'impuhwe z'isiwe, murondere mu nyonga hiwe ibihe bidashira, mwibuke ibikorwa vyiwe bitangaje yakoze, ibitangaza vyiwe n'amateka yo mu kanwa kiwe. Amen. Themanini na 6 mstari wa 15. Ukumweka gatandatu Mungu wa agatano. Zaburi igice na 86 umurongo wa 15 haranditswe ngo ariko wewe Mwana uri Imana yuzuye imbabazi, uri nyabuntu, uteba kuraka, ugira ikigongo cyinshi n'ukuri kwinshi. Amen. Baba, tukombelee taifa lako, wale ambao umeandika usiku wa kuaga mwaka wa 2024 na kuingia mwaka mpya wa 2025. Bwana, wewe peke yako zungumzi na kanisa lako. Sisi tuwe vyombo tu, tunashuka na kunyenyekea wewe Yesu mtukufu. Kwa jina la Yesu, amen. Haleluya. Nimewaambia kwamba ni siku ya kufanya agano mpya na Bwana. Na wangekuwa munsi wakishaisezerano rishasha n'Imana. Neno la Mungu linatuambia hivi, Mwanya tugiye ngo walimsahau Mungu wao, bali bagiye Imana yabo aliyewatendea makuu katika nchi ya Misri. yabatoreye ibikomeye mu gihugu cya Egiputa. Haleluya. Amen. Habari hizi ni za wana wa
aachilie wana wangu, kugira ngo arekure abana banje. Musa akaenda kwa Farao. Mose akagenda kwa Farao, Akamwambia Farao, anabwira Farao Mungu anasema uachilie taifa lake. ati Imana yambwiye ngo urekure ihanga ryayo, Uachilie taifa lake. rekure ihanga ryayo. Farao akafanya nini? Farao yagize iki? Akafanya moyo wake kuwa mgumu. Akomanaza umutima wiwe, Akakataa. aranga, Akasema hapana, agakinishoboka, sikubali, sinatembeye, sitawaachilia. sindabarekura. Alimwambia Musa, Yabwiye Mose nyinyi wanaume mwende, ati nashobora kurekura abagabo bakagenda, lakini wake wenu na watoto wenu wabaki. ariko abagore bari n'abana banyu basigare ngaha. Na Musa akamwambia la, Hanyuma Mose aramubwira ati hapana, hatuwezi enda peke yetu, ntidushobora kugenda twenyine, ni lazima twende ni ngombwa ko tugenda na wake wetu na watoto wetu n'abagore bacu n'abana bacu na vyetu vyote n'ibyacu byose na mifugo na vitu vyote. n'imifuko yacu yose. Haleluya! Kama unaenda kwa Kristo uende na vyako vyote. Ati jambo ngiye ni ngombwa kujyana n'ibyawe byose. Amen. Usiache mke wako nyuma wewe baba. Usige umugore wawe nyuma wawe. Usiache watoto wako nyuma. Usige abana bawe nyuma. Mwende nyinyi nyote. Mugerera mwese. Farao akafanya moyo wake mgumu. Farao akamanaza umutima wiwe. Mungu akaleta pigo. Imani za ibyago. Wakati Mungu alimpiga Farao, Ikimana ya Farao, piga nchi yake, akatazika igihugu chiwe. mapigo 10 kama vile Biblia inatuambia. Ibihano 10 ndio vilitubarira. Wakati pigo liliingia, Igihano chingira, Farao akaona kisi watu wanaanza tesekana, Farao akakora kile kitashoroka, analegeza moyo wake. achatangwa kwa umutima. Anamwambia Musa, Abia Mose, wewe uniombee. Uniombee. Omba Mungu wako atuachilie. Lile pigo liondoke. Na Mungu, Musa anamlilia Mungu. Na baadaye wakati sikia vizuri pigo limetoka, Musa anamwambia, achilia taifa la Bwana. Farao tena anageuza. Sitaki. Hapana. Sitawaachilia. Bwana atusaidie sana. Ikawa hivyo, bikaba gutyo mpaka ku mapigo 10 gushika ku bihano 10. Farao wakati anaona anaelemewa, Igihe abonye ko aremerewe, anasema niombee. Musa, omba. yashabwira Mose ati Mose, sengera, Mungu wako anihurumie. Imana yawe mbabarire. Na Mungu anaondoa pigo, Kandi Imana ikaca yorosha ibihano. na ile pigo likiondoka, Hanyuma igihano kimaze gukugwa, Farao tena anasema hivi, Farao akacavuga ngo hapana, oya, hawataenda. muzogere, Sitawaachilia. sitawarekura. Bwana atusaidie sana. Imana idufashe cyane. Hii ndio watu wengi, Uku ndiko abantu benshi pamoja watu wa ulimwengu na sisi ambao tuko hapa, n'abantu bo muri isi bakaba turi ngaha, watu wa ulimwengu ambao wamekataa Mungu, abantu niko bariko barareka Imana. ndio tunafanya. Niko abantu tumeze. Bwana atusaidie sana. Imana idufashe cyane. Haleluya. Amen. Wakati unakuwa katika matatizo, Igihe ubaye mu ngorane, wakati unakuwa na shida, igihe ufite ikibazo, unaweza kumwita Mungu. ushitagura guhamagara Imana. Mungu nisaidie. Mana nufashe. Mungu nitoe katika hizi shida. Mana nungeze igicago. Mungu, Mana sitarudia tena sitosubira kandi, katika hivi vitu nilifanya. sitosubira gukora biriya. Mungu nitakubariki. Mungu nzokora nzokora nibi. Bwana atusaidie sana. Imana idufashe cyane. Na tunawaza kama Mungu hatujui, Kandi tukiyumvira yuko Imana itatuzi. hiyo ndio maneno wa walimwengu, Uko niko abantu b'isi bameze, na sisi tupo. kandi natwe turimo. Bwana atusaidie sana. Imana idufashe cyane. Ni mara
kukorera iki, nitakufanyia hiki, nzokorera kiriya, nitakuwa nakutolea sehemu ya 10 nzokorera kikingira 10, nitakutolea sadaka, nzotanga ishikanwa, nitakutolea mikuko, nzotanga n'ivyimburwa, nitafanya hiki, nitafanya hiki. nzokora iki, nzokorera kiriya. Ingia mwaka wa 2024, Halikukija mu mwaka wa 2024, lakini baadaye ariko hanyuma yabo yale uliahidi au kufanya, kimwasezerana ntubikore, na Mungu akakuangalia tu. kandi Imana ikakirabira gusa. Bwana atusaidie sana. Imana idufashe cyane. Haleluya! Amen. Tujue kama Mungu ni mwenye rehema. Tumenye yuko Imana ari umunyembabazi. Mungu ni wafadhili. Imana niyo igira ubuntu. Mungu Imana ni mwaminifu, ni umwizigirwa tena wa kweli, kandi y'ukuri. amen. Anatupenda upendo wa ajabu, Imana idukunda urukundo rw'igitangaza, na ndio kwa maana nicyo gituma anajua kuhurumia. ikunda kutubabarira. Usiwaze kama Tubaza yuko haukutoa utatanze, au kufanya kile uliambiwa na Mungu, utatanze ibyo wasezeranye Imana, Mungu atapita na kuua pale pale. yuko Imana izoshikisha mwenyewe. Hapana. Oya, Mungu ni mwenye rehema, Imana ni umunyambabazi, ni mwenye rehema sana, Imana ni umunyakigongo cyinshi, lakini ariko hizo rehema zake hariho imbabazi zayo usicheze nazo. ntuzikinishe. Bwana atusaidie sana. Imana idufashe cyane. Usifanye kama ule mchezo Farao alikuwa anafanya. Ntuzigire udukino wakinya Farao yigize. Bwana atusaidie sana. Imana idufashe cyane. Mungu anakupenda, Imana iradukunda, upendo wa ajabu, urukundo rw'igitangaza, na ana mipango mizuri juu ya maisha yako. kandi ifite imigambi myiza. Ni wewe unajaribishia, Ni wowe gusa, unaharibu mambo Mungu anataka ukufanyie. ni wowe gusa wonona imigambi Imana igufise. Mungu anaahidi kubwa kwako, Imana ikwibwira ko ibintu bikomeye cyane, yenye alikuahidia ibyo yagusezeraniye tangu milele, kuva igihe bidashira, lakini ikiwa hazijakufikia, ariko umenya ko bitazagushikako, hizo hata utaingia hapo, igihe utazakinjiramo, ni wewe ndio sababu. ni wewe niyo mpamvu. Bwana atusaidie sana. Imana idufashe cyane. Sababu wakati uko na shida, Igihe ufise ingorane, unamkaribia Mungu sana, ucabegera Imana cyane, na unamwaidia mengi. ugasezerana Imana byinshi. Mungu, Mana, nikipona hii magonjwa, nyakira indwara nitakutolea ni ajabu, zo gutangira icy'igitangaza, na unasema nitakutumikia. kandi ukavuga ngo uzoyikorera. Na Mungu akawia, Imana ikihorera, nitema kuikora. Imana itema kubikora. Haleluya. Amen. Mungu kwa ibara na kuponya. Imana ikashigukiza, Akisha kuponya, imaze kugukiza, wewe unasema ukashughulikia na mazibukira. ni baraka zangu nilitoka kutoka jumla na kuponya. Azilikangahe Imana imaze kugukiza. Bwana atusaidie sana. Imana idufashe cyane. Nilienda kwa mganga nikatoa pesa wakanitunza. Naje kwa muganga natanga amafaranga barangiza. Yale uliahidia Mungu unasahau. Hanyuma bijya bibaye gusezeranya Imana ukacubyibagira. Ndugu yangu, Mwene data, ndugu yangu kwa hapa, mwene data uri hano, fanya agano mpya na Mungu leo. Fanya agano mpya na Mungu leo. kirangira isezerano rishasha n'Imana. Mungu anakupenda. Imana iradukunda, Na ana mipango mizuri juu ya Imana maisha. ifite imigambi myiza. Ni wewe unaizuia. Ni wewe gusa. Haleluya. Amen. Unajua Urazi, wakati Mungu alimwambia igihe Imana yabwira Abrahamu, toka katika nchi yako, ati va mu gihugu cyawe, wende katika nchi nitakwambia. ugende mu gihugu nzokubarira. Alimwambia Yabwiye Abrahamu, Abrahamu inamaanisha na mkeo wanatoka kwenda. Abrahamu achapata umugore we baragenda. Lakini Abrahamu akaongeza mtoto wa ndugu yake. Hanyuma kandi Abrahamu ashajana n'umuhungu wa mwene wabo, wase wabo Loti wakaenda pamoja. baragenda, Wakaenda pamoja. barajana.
tangu ile siku alienda na Loti, kuva igihe yagendanye na Loti, Abrahamu hakusikia tena sauti ya Mungu. Abrahamu yasubiye kumva ijwi ry'Imana. Alianza kujiuliza, Yahora abaza mbona aniambie kitu tena? ati mbona atashubarira ubu, Mungu alienda wapi? ati Imana yagiye, Mbona alinitupa? mbega Imana yarantaye. Lakini Mungu sababu alikuwa na ahadi na Abrahamu, Ariko kubera ko Imana yari isezerano na Abrahamu, alifungua njia ya kutenganisha Abrahamu na Loti. kandi Imana itashaka gutandukanya Abrahamu na Loti. Yateguye inzira yo gutandukanya Abrahamu na Loti. Kubera ko Imana yari yateguye inzira yo gutandukanya Abrahamu na Loti. Haleluya. Amen. Wachungaji wa mifugo yao wakaanza kugombana kwenye wanaenda kurudisha mifugo. Abongere b'intama zao batangura gushwana baturagiro. Wachungaji wa Abrahamu wanakuja kumwambia Abrahamu hizo habari. Abongere b'Abrahamu bakaza kubwira Abrahamu, Na Waloti wanakuja kumwambia Loti zile habari. hanyuma kandi n'Abaroti bakaza kubwira Loti ibyababayeho. Abrahamu akaita Loti. Hanyuma Abrahamu ahamagara Loti, Akamwambia, aramubwira haifai tuendelee hivi. ati ntibikwiye ko tubandanya uku, Tunaweza kufarakana na tuko wadugu. turashobora gushwana kandi twari inshuti, Tuachane. rero tutandukane, Wewe uchague. wewe utoranye. Kama unaenda ubondeni, Yaba utoye ngaho kiyaya, mimi nitaenda huko. cyo nduga ku musozi, Wewe ukichagua kukilima, wewe watu ku musozi, mimi nitaenda bondeni. hama cyo nitora mu kiyaya. Loti akaona bonde la Sodoma na Gomora ni nzuri sana, Loti yitegereje mu kiyaya Sodoma na Gomora ari heza, akachagua kule. acha toranya ngaho. Abrahamu akasema basi na mimi nakamata huko. Hanyuma Abrahamu nawe acha yitorera aja ku musozi. Walipoachana tu, Acha gutandukana kwabo gusa, ile usiku Mungu akamwita. ivyo joro Imana ishamugara Abrahamu, Ule usiku ivyo joro nene Abrahamu anasikia sauti ya Mungu tena. acha ijwi ry'Imana, Toka nje nikuonyeshe. ati soka ndisho nakwereka, Unaona hii nchi yote hii ati tegereza igihugu cyose, ndio nchi ninakupa. nicyo gihugu naguhaye. Haleluya. Amina. Wakati watu utapatana na Loti katika maisha yako, hautasikia sauti ya Mungu. Igizabana kujana na Loti nakuzo kumva ijwi ry'Imana. Wakati utakuungana na patana na Loti maisha yako, hautapokea ahadi ya Mungu. Igizabana kujana na Loti nakuzo kumva ijwi ry'Imana. Tengana na Loti. Atandukana na Loti. Haleluya. Amen. Achana na Loti ndugu yangu. Lekana na Loti mbele data. Inawezekana ulipitia matatizo mengi katika mwaka huu, Binashoboka wacha bibazo byinshi buri mwaka wose, lakini Mungu alikufanyia neema. ariko Imana ikugiriye ubuntu Na wewe unajaa neema. kubera ko yuzuye imbabazi. Yeye si mwepesi wa hasira, Wewe si mwishi w'ishyamba byagisha kukishi, lakini anajaa neema, ariko yuzuye imbabazi, ana upendo. yavuze urukundo. Haleluya. Amina. Tengeneza maisha yako. Tunganya ubugingo bwawe, Fanya ahadi mpya na Bwana. girana isezerano rishasha n'umwami. Zaburi ya 86 mstari wa 15 Zaburi 86 inatuambia Mungu ni wa rehema. atubwira ngo Imana ni umunyembabazi. Hebu ungehesabu yote uliyoyafanya baba yetu katika mwaka huu. Ati mbega wahari byagukoreye muri mwaka wose, Ingekuwa ni wewe mwanadamu, yaba ari wowe mwana w'umuntu, ndio unakuwa na uzima wa mtu fulani mikononi mwako, ukaba wari ufite ubuzima bw'uwundi muntu mu maboko yawe, anakutendea vituko vya kila aina, hanyuma akawukorera ibibi bitandukanye, nawaza ungepoteza. ndibaza ko wari guca umukuraho. Ungesema kwa nini unisumbue hivi? Ati twari tuguma ngo Na mimi niko na uweza, kandi ifite ubushobozi kuri we. Mungu ana uweza juu ya kila mwanae, Imana ifite ubushobozi bw'icyo ari cyo cyose, lakini anajaa rehema. ariko yuzuye imbabazi. Ndio sababu tunafika siku ya leo, Nisho tubona kugira kuno munsi walimsahau Mungu wao, wari bagira Imana yawe, walimsahau Mungu wao, wari bagira Imana yabo, wana wa Israeli. Abisirayeli. Mungu aliwatoa katika Misri kwa mkono mkubwa, Kandi Imana yakuye muri Egiputa akakuja kuba kingomeza, lakini walipofika Kanaani ariko bashyize Kanani wakamsahau, baca bagira Imana, wakaanza kuabudu miungu, batanga gusenga ibigirwamana. na ndio vile wengi. Kandi ni kubeshi tumeze.
Bwana tusaidie sana. Bwana tufashe cyane. Lakini leo Ariko uno munsi kufanya agano mpya na Bwana. tugira n'isezerano rishasha n'Imana. Ndugu, Bene data, tusome Nehemia. dusomere Nehemia. Nehemia sura ya 9. Nehemia igice c'icenda. Mstari wa 36. Umurongo wa 36. Tafadhali. 38. Nehemia 9:38. Nehemia 9:38. Nehemiya igice c'icenda umurongo 38. 38. nuko kubw'ivyo dusezerana isezerano ry'intahava turaryandika maze abakuru bacu n'abarewi bacu bo n'abaherezi bacu barishirako ikimenyetso kidomye bishashara. Amen. 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 Haleluya! Amen. Wana wa Israeli Abisirayeli walipotoka katika utumwa, amaze kuva mu buja, Nehemia anawaleta mpaka kwao. hama Nehemia bashikani wabo, Akaanza kujenga ukuta wa Yerusalemu. atangura kubaka inzu cyose Yerusalemu, Akaanza tengeneza kila kitu. hanyuma aratunganya ikintu cyose neza. Wana wa Israeli wakafurahi tena, Abisirayeli baranezeye kugira kandi, sababu wenyewe walikuwa walibakia kule Yerusalemu. kubera ko bari barasiye Yerusalemu, Ukuta ulikuwa ulivunjika tayari, inkuta zari zarasambutse, walikuwa wanabaki wako nje, bari bameze nk'abantu bari mu gahinga, lakini wakaona tena kama nguvu zinarudia ndani yao. hama kandi bacabona ko ingombe zisubiye kugaruka. Nehemia akawaambia, Nehemia arababwira sasa ati rero inabidi kufanya agano mpya na Bwana. birakwiye ko mugirana isezerano rishasha n'Uhoraho. Na wao ndio wanasema sasa, Niba nyine bakivugiye wanasema baravuga ngo tukakubali kufanya agano mpya na Bwana. turebye kugirana isezerano rishasha n'Uhoraho. Viongozi wetu Abayobozi bacu na Walawi n'Abalewi wakatia sahihi kwa ile mapatano. baca bashyirako ibidodo. Haleluya! Amina. Uko tayari kufanya mapatano mpya na Bwana? Uriteguye kugirana amasezerano Uko mashasha? tayari kufanya agano mpya na Bwana? Uriteguye kugirana isezerano rishasha n'Uhoraho? Katika dakika 5 anakwenda kuingiza katika mwaka wa Mu 2025. minota 5 tuzaba twinjiye mu mwaka w'ibihumbi 2025. Je, Beza, uko tayari kufanya agano mpya na Bwana? uriteguye kugirana isezerano rishasha Ili n'Uhoraho Bwana akuongoze, kugira ngo kurako ili akumiliki katika mwaka mpya. azokurongora mu mwaka mushasha. Huyu mwaka hatujui unatuwekea nini, hatujui unatuwekea kitu gani, Nituzi icyo tubikiye, hatujui kuna nini. nituzi hari iki. Ni fumbo ya Bwana, ni fumbo ya Bwana. Ni ibanga ry'Imana. Ni wakalima. Haleluya. Amen. Bwana tusaidie sana. Amen. Haleluya. Amen. Ukalimali yake kitu rahisi. Asante Bwana kubariki. Sasa Mungu anajua. Imani yabizi. Lakini wewe Ariko wewe mimi tujichunguze. tubisuzume. Mwaka huu tulitumika tena Bwana. Uyu mwaka naona wakora Imana. Yale tulikubalia. Nyama musezeraniye. Tulifanya. Arabikoze. Tuliviendea hapo. Ugendeyemo. Au ilikuwa na Mungu. Utakapojitambua, Niwamara kwitahura. ufanye agano mpya. Kugirana isezerano rishasha n'Umwami. Bwana tusaidie sana. Amen. Ni wanani wanataka kufanya agano mpya na Bwana? Imana iriteguye kugirana isezerano rishasha n'Umwami. Asante sana. Murakoze cyane. Usimame kinyume. Wahaguruke. Kanisa lote wima. Shekara ryose wahaguruke. Tunataka kufanya agano mpya na Bwana. Cyangwa bakristo twebwe mukora Tunataka isezerano kufanya n'Umwami. agano mpya na Bwana. Kugirana isezerano rishasha n'Umwami. Tunataka ingia mwaka 2025. Tuko matwize mwaka wa 2025. Amen. Amen. Tupakia dakika kama 3. Basi hiyo utaita tu. Dakika moja. Ndio. Utaweza. Haleluya. Amen. Amen.
nitakapomaliza kuomba ninaenda kusema hata Mungu mnaangalia saa zenu, kama mlabi masaa yangu utangoja nalindira utangoja kile nitasema. sasa kuilisha kuvuga. Amen. Inua mikono yako juu. Tena mikono yako yawe juu. Mungu Baba, ukatalia mbingu zote. Mara tatu shona tosi. Wewe Mungu unaenda rehema na sawa. Wewe maana uzima wako mjinga wangu. Wewe Mungu unatupenda upendo wa ajabu. Kama mtu unapokuomba. Umesikia neno lako. Umesikia moja. Umekusahau katika mengi. Unapaswa kuangalia mlima. Sasa Mungu wetu tunapenda kumalizia. Sasa wana wako tunataka kufanya agano mpya na wewe siku ya leo. Tunakubali kama tutakutumikia, utafanya mapenzi yako, tutatembea vizuri na wewe, uturudie kwa yote tuliyoyatenda, utusamehe kwa yote tuliyoyatenda. Baba, tayari tunaingia mwaka wa 2025. Asante Bwana. Asante Mungu. Asante Mungu wetu. Asante Mungu wa ishara. Asante Mungu mwenye upendo wa ajabu. Asante Mungu unayetupenda. Asante Mungu unayetupenda. Bariki vijana wetu. Bariki vijana wetu. Bariki vijana wetu. Wapate kukua katika wewe. Wasichana waolewe. Wavulana wapate wake. Na wafunge harusi za kanisa. Katika jina la Yesu. Tunakataa
2 ama 3. rero muri iminota nk'ibiri Tunakuruhusu, turakuretse turakwemereye uwatakie heri ya mwaka baraka watu watatu. wifuriza Unaona karibu yako unaowapenda. wifuriza umwaka mushasha abantu na gatatu Twende. Takia baraka watu watatu. wifuriza umwaka mushasha abantu na gatatu Muketi. Amen. Yesu ni mwema sana. Haleluya. Komeni mara maji. Sikia habari nyingine. Sikia habari nyingine. Ubiri huru. Amen. Amen. Mwaka huu Umwaka neno ambalo tutalitembelea eko. ijambo cy'agaciro tuzogendera Hili neno iri jambo ni ya makanisa yote ya Afrika Burundi. ni ikivugo cy'amashengero yose ya Afrika mu Burundi. Utasema sababu ya nini? Kubera iki? Haleluya. Amen. Huyu mwaka ni mwaka wa yubile katika kanisa letu la Afrika Burundi. Uyu mwaka ni mwaka wa yubile nisherekea kinachofanya. Huyu mwaka wa 2025 Uyu mwaka w'ibihumbi 2025 kanisa letu la Afrika Burundi inaendeleza miaka 50 liko Burundi. Ni mwaka wa yubile. Umwaka wa yubile Na yubile maana yake kuwekwa huko. kandi yarasobanura no gushyirwa ku mugaragaro. Amen. Amen. Kuomba. Kuomba. Haleluya. Amen. Soma mambo ya Walawi
Tusome mu kitabu cy'Abalewi sura ya 25 25 mstari wa 10 n'umurongo wa 10. Mambo ya Walawi 23 mstari wa 10. Abalewi 25 umurongo wa 10. Soma. Akira. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Abalewi igice cya 25 umurongo wa 10 haranditswe ngo muze murobanure uwo mwaka ugira 50, mutangaze mu gihugu cyose ko habaye umwidegezo w'abantu bose. Muze murobanure uwo mwaka ugira 50, mutangaze mu gihugu cyose ko habaye umwidegezo w'abantu bose bo muri cyo. Uwo mwaka uzibabereye yubile, umuntu wese wo muri mwebwe aheze agaruke mu itongo ryiwe. Umuntu wese agaruke mu iwabo. Amen. Tena na acha niwaonyeshe. Ndio waonje gusa. Hii sikukuu ya Yubile Uyu munsi mukuru wa Yubile itafanyikia hapa Bujumbura. uzoberanganye mu Bujumbura. Tukaifanyia Nyakabiga ndio kanisa mama. Tuzokorera mu Nyakabiga ndio shengero muteye. Yaani sana makanisa yote. Ndio by'amashengero yose Afrika. Na ndio maana lile kanisa jengo linakwenda kumalizika kutengenezwa. Kandi n'irya shengero bariko baraheraheza kurikora. Wewe mwana wa Mungu uko Bujumbura. Wewe wagira mwezi wa Bujumbura. Wewe waanze kuombea mwezi ule tutafanya Yubile. Mutangura gusengera umunsi uzokora Yubile. Sababu ni district jimbo letu la Bujumbura ndio litahusika na kutengeneza ile sikukuu. Kandi district ya Bujumbura yacu ya Bujumbura ndicho chombo cha kutegura neza umunsi mukuru wa Yubile. Haiko kazi rahisi. Si kitu choroshe. Wapekamu wengi wa milibani wote watakuwa Bujumbura. Kandi Afrika bose pia ruguru bazabari kandi Bujumbura. Ndio kwa maana uanze kuombea nyakati hizi. Cyo gituma dusaba ngo tutangure gusengera ico gihe. Amen. 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 Ninawatakia mwaka mpya mwema wa 2025. Uwe mwaka wa afya tele ya kiroho na ya kimwili. Kama roho iko vizuri na mwili utakuwa vizuri. Kandi kama ya uzaba nzima n'umubiri wazoba muzima.
afya njema, kugira amagara meza, muwe na mafanikio, kugira kuroranirwa. fanya muzae na mlee. Watoto wetu walio shule wafanikiwe. Watumishi katika makampuni na serikali wapandishe cheo. Wapate faida na biashara yao ipanuke. Kama yeye anafanya kila kazi, Bwana aibariki. Hata walio wanalima mashamba wapate mavuno mengi. Vidudu visiingie katika mashamba yetu. Amen. Bwana awabariki. Amen.